Na Ngai akiuga tondu ni wariganirwo ni ciama ciakwa na mawatho iria ndana kugereria riu aba wikarange level hiyo ri. Amen. Lakini wakati mtu atakumbuka akose kusahau ala kuriganirwo, amen, Ngai no nginya angehingura murango ungi thiini wa muturire wake. Hallelujah. That is the spirit number 1 ambayo inakuanga hindrance to your success, the spirit of forgetting. Ero cionge ndukanariganirwo. Mwathani arogoce. Ani kama igwa ni ndiriganagirwo. Ndiriganagirwo ria twathomaga haha hena nyeki. Mwathani arogoce. Ndiriganagirwo ni ngira ngo karirikana. Kono na hato kinyete tinya witu. Ni hinya wa Ngai. Mwathani arogoce. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wakati tutakuja tujenge kathedral tutikariganirwo. Ni kuria Ngai aturutite. No tugathiaga mbere ya Ngai. Twikera Ngai thengio Mwathani ni hagu turutite. Amen. Hata wewe ukikumbuka vile ulikuwa zamani, mlikuwa mnakula mahindi peke yake bila maharagwe. Ndeli bila maharagwe. Ukikumbuka utaona tuna kitu Mungu amekufanyia. Lakini ukisahau, amen, taisi urari no kahona no gatigia. Uriganirwo ni kuria Ngai akurutite. Ni wehingira murango. Wako heo cia rucio. Ngai endaga mundu uraririkana ni urare cabaci no ratarura nguku. Amen. Hakira guo tukera Ngai thengio Mwathani. Tondu he indi itakoragwo na kindu ingihe ciana. Bwana asifiwe. Ini kera Ngai thengio. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata mimi nakumbuka sometimes tukiwa nyumbani wakati ngarangu hii si sana. Tulikuwa tunachuna mapaipai ikiwa haijakomaa. Mapaipai ikiwa haijakomaa ndani ukikata inakuwa ya white. Na mbegu zinakuwa pia za white. Niwe ndikuwa na ngarangu ende mwe twegicagi. Twathiaga mababai-ini orira niho bora niho unashuna. Unakata. Unasonga ugali nayo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Riu thaisi no ngaturira ngoguo. Lakini siri ni kutosahau. Baro na kuria Ngai akurutite ukarugama waturia marutu. Ugoka kigongona-ini giake na magongona. Kira Ngai thengio Mwathani tondu hega thabari tutwaranite. Amen. Lakini mtu wa kusahau mahali Mungu amemtoa anakaanga tu kama ni kawaida. Anaona mambo yote kama ni kawaida. Amen. Mundu aliganirwo. Number 2, the spirit of discouragement. Hallelujah. Mwathani agocwo. Roho ũngĩgithia mũndũ athereme kana athiĩ handũ nĩ roho wa gũkua ngoro. Bwana asifiwe sana. Roho wa gũkua ngoro. Na roho wa kũũragwo ngoro nĩ arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Roho ũcio no ũtũme wage ũkinyona mibango yaku yothe ũkũbangĩte mbere ya ũrĩa ũgwĩka mwaka ũyũ. Haingĩre mũndũ wĩna roho wa discouragement. Unakuta mipango yako yote umepangua umerudi zero. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya discouragement usiwahi ifungulie mlango katika maisha yako. Maana hii roho ikiingia gutire kindu ugeka. Amen. Utakuwa unapanga kufanya kitu, mtu mwingine anakupatia roho ya discouragement. Maana kukuambia kama iko pombete. Na niko biashara ya unaenda kuiga. Ngania igire kihara. Mwathani arogocwo. Wewe simama umwambie huyo ni yeye na mimi ni mimi. Sita receive discouragement spirit ndani yangu. Maana ukireceive, ukipokea, hiyo ndio kuisha yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. 2 Corinthians tusome kwa haraka. 2 Corinthians chapter number 4 verse 7. Wakorintho wa pili. Wa pili ine mstari wa 7. Biblia inasema namna gani katika mstari wa 7? Lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba uwezo huu wa ajabu unatoka kwa Mungu,
wala si kwetu. Amen. Bwana ni agosha. Amen. Uwezo huu ambao tunao unatoka kwa Mungu, wala si kwa nani? Si kwetu. Bwana ni agosha. So wakati mtu anakuletea spirit of discouragement, anakuambia hautaweza, haiwezekani, mwambie uwezo ambao niko nao hautoki kwangu mimi, lakini unatoka kwa nani? Amen. Mtu akiwa na uwezo wa Mungu, amen, gutire kindu kingi mukchinda, gutire undu ungi muhota, akimenya uhoti wake umete kwi Ngai. Bwana asifiwe sana. Bwana ni agosha. So ukileta a discouragement spirit, amen, ikanusha na kusema ya kwamba mimi nitaweza kwa sababu uweza wangu unatoka kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna marafiki wengine wanakuanga wa kufuja watu moyo kila wakati. Unakuta rafiki hawezi akakutia nguvu, lakini akiona unataka kuendelea ama kufanikiwa kidogo, anakuja na tumaroho ingine ya discouragement. Mwathani arogosha. Ni kama ungetigana na arata tacio. Mwathani arogosha. Hebu niangalie vizuri. Bwana asifiwe. Ni kama ungetigana na arata tacio. Amen. Murata cio wonaga wagura kiratu. Kaja ukwira giki ni uraguthirwo bei. Ati urenda irio ngiri igiri ni uraguthirwo bei kiumaga matano. That is the spirit of discouragement. Aanze kukuonyesha ya kwamba ulipoteza pesa. Amen. Ni roho wa gukuraga ngo. Ni thutha-ini kwanja kwimena, wona ni urataira pesa ciaku, endere ke wabanga guthi kugura kiratu, ugathikura ciana iyo mia. Hamsini. Ni gucoka wacoka nane no ti kwambata. Amen. Lakini kama ungeavoid ile spirit ya hule ambaye alikudiscourage, next time ungeenda kule zinauzwa 5,000. Amen. Kile ulikuwa nayo ni ya 2,000. Kwa sababu haukureceive the spirit of discouragement, next time ukienda kununua kiatu unaenda mahali zinauzwa 5,000. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu haukupokea roho ya nini? Ya discouragement. Mwana diagnosio. Roho ya discouragement inaingia hata katika maboma na familia. Mwana diagnosio. Ukifungulia mlango kwani unakutakuta boma yako haisimami. Mwana diagnosio. Discouragement spirit ikiingia hata kwa familia. Mwana diagnosio. Utakuta hata mzee na mama hawatasikizana. Todo na wale hero kutuma tumo twaigana nduraiganira. Discouragement spirit. Ati kumuli ruona matumbo. Ndio mboga ngoro. Akureta matumbo na kare hende weke. Ngoka moko madhari. Lakini kama akileta matumbo ya 100 unamwambia congratulations. Umefanya vizuri. Asante sana. Mungu akubariki. Roho yako kana jamani. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini hata siku ya leo marriages ambazo tuko nazo watu wa Mungu, roho ya discouragement iko juu sana. Kutire gucokaniria ngano, kutire gwikira na hinya, no kuraga na ngoro. Hata ni roho hiyo. Situ tukemea hiyo roho katika jina la Yesu. Ndio hata mama zetu zisimama. Amen. Bwana asifiwe. Ini mundu akaka unduri ndio gucokeria ngano na ngoro no kanini. Ndio kumuraga ngoro. Bwana asifiwe sana. Biblia imesema aje katika mstari wa 7 tumesoma. 1 Corinthians chapter 4:7. Lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba uweza huu wa ajabu unatoka kwa Mungu, wala si kwetu. Uweza huu wa ajabu unatoka kwa Mungu, wala si kwetu. Amen. Ni mundu akoreha kaundu ga gucokia ngoro na thutha gukuraga ngoro. Mwira mundu ucio ni aremirwo ni sawa. No nie ndina hoti wa Ngai ndikuremwo. Amen. Bwana asifiwe. Ndugatikirie ndukahingure kamurango ka discouragement ndani ya maisha yako. The spirit number 3. Amen. Ambayo inapesa kufanya kikwazo katika ufanisi wako. It is the spirit of self-pity. Amen. The spirit of self-pity. Ikiwa ni githungu na gikuyu ni kuga atiriri
roho wa kwĩiguĩra tha. Mwathani agocwo. Ĩro ũcio roho wa kwĩiguĩra tha. Ũtigane naguo. Amen. Bwana asifiwe. Ni kaire tumekarakwĩra wa Ivona. Kaire tukarakwĩra roho wa gwĩte. Roho wa kwĩiguĩra tha. No ũtũme wage gũkinyũkia. Wage kũgacĩra. Amen. Tondũ wewe ũikaraga hĩndĩ ciothe ũgĩcokagia. Wethikĩrĩra ũkĩiguagĩra tha. Mũndũ wĩtwo Ibrahimu nĩgetha arathimwo na Isaka. Nĩgetha Ngai akĩmwĩra nĩngakũrathima. Ambire kwehererio roho wa kwĩiguĩra tha. Amen. Bwana asifiwe. Kila Ngai ambire kũhũrana nakĩo nĩ roho wa kwĩiguĩra tha. Maandĩko maugaga atĩrĩrĩ, Ibrahimu aikarĩte hema-inĩ ethikĩire. Amen. Ngai akĩmumĩrĩra, akĩmwĩta, akĩmwĩra nĩngakũrathima. Amen. Nĩgetha Ngai akwĩra nĩngakũrathima, no nginya wambe ume kahema-inĩ kau wĩhingĩire ga gwĩthikĩra, ga kwĩiguĩra tha, ga gwĩcokia. Niĩ ndiendetwo. Niĩ anga gũtirĩ mũndũ ũnjiguagĩra tha, gũtirĩ mũndũ ũnyonaga, gũtirĩ mũndũ waga kũmenya ũrĩa hana, gũtirĩ mũndũ ũhũragĩra thimũ, gũtirĩ akupandisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũkweheria roho ũcio. Roho ũcio nĩ mũkweheria. Wakwenda mũno. Ũteithio ũkinyĩrĩte 8. Mũweherie. Mwone Ngai akĩmũrathima. Katika jina la Yesu. Point ya 5. The spirit of pride. Ambia mwenzako roho wa mwĩtĩo. Ũrore wega ũmwĩre roho wa mwĩtĩo. Amen. Roho wa mwĩtĩo naguo nĩ wĩkaga atĩa? Ndũngĩtũma mũndũ athiĩ na mbere. Amen. Wagera pesa tunini hao kaja gũtwĩtĩra. Wewe Mungu anaona tu. Bwana asifiwe. Roho wa mwĩtĩo. Ngai arenda andũ maraikara na wendo na gĩkeno na kũnyitanĩra na andũ arĩa angĩ hĩndĩ cio. Si ati Mungu akikuinua tu kidogo naanza pride. Bwana ndiye bosi. Amen. Naanza kuona wale wengine si wa darasa lako, si wa klasi yako. Bwana asifiwe sana. Ukaja kututajia kwenye walking style. Naanza kwenda hivi. Bwana asifiwe. Barani nilikuwa naenda hivi. Ushemeta. Kijo kikira kanisa na ikara kwa semeta. Ndio tondũ wĩ na ngiri cigana na mũhuko. Na ningĩ nĩ warũgamia gakari harĩa nja. Ũragũthire iratũ haha nginya andũ othe makehũra na thutha. Woneke. Bwana asifiwe. Roho wa mwĩtĩo. Nĩ mũru mũno. Rũciũ ũkĩheria mwĩtĩo. Wĩre. Kora gwĩtigĩra. Wĩreheria mwĩtĩo we. Ũrathimwo nĩ Ngai. Ĩni. Bwana asifiwe sana. Icio ingĩ nĩ ngarĩria youth. Twacemania na youth nĩ ngamĩarĩria ũhoro wa mwĩtĩo makĩria. Ithuĩ nĩ mwaigua. Especially na marĩkĩtie thukuru nĩ ngamwarĩria cia mwĩtĩo. Twari seminar ya youth. Sasa sitanena hapa. Bwana ndiye anaongoza. Lakini roho ya mwĩtĩo inaweza fanya usipandishwe na Mungu, usifikie success yako. Ni kikwazo cha kuzuia ufike katika success yako. Ambia mwenzako ndũgekĩre mwĩtĩo rĩngĩ tondũ nĩ waweheria. Ndio tiara na tweherie. Na tweheria. Mwĩre ndũkaũcokie. Amen. Sasa. Amen. Ya mwisho ndio nimalize. The spirit of fear. Hiyo ya mwĩtĩo uende usome James chapter number 4 verse 5. Amen. The spirit of pride. Ama nigusa kidogo. Spirit of pride katika James. Kitabu cha James, Yakobo kwa Kiswahili. Yakobo ina mstari wa 5. Inasema hivi, Yakobo ina mstari wa 5. Au mwadhani kwamba andiko lasema bure kuwa huyo roho ambaye Mungu amemweka ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu. Amen. Huyo roho ambaye Mungu ameweka ndani yetu hututamani kiasi cha kuona nini? Wivu. Wacha wivu yako ikuingie kwa sababu ya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Kwa sababu ya roho wa Bwana aliye ndani yako.
lakini yeye hutupatia neema zaidi. Hii ndiyo sababu andiko husema, Mungu wapinga wenye kiburi. Tuwaigwa haha. Wadhani yarogo sababu sio wewe ni akakatia. Mungu lakini yeye hutupatia neema zaidi. Hii ndiyo sababu andiko husema, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Amen. Ila sio kitweka muhoreri Ngai akuhe tugi. No watwika mundu ina mwitio, lakini kuhura niko fika mundu wina mwitio. Amen. Mungu huwapinga wenye kiburi. Ya mwisho, the spirit of fear. Amen. The spirit of fear itakuzuia kufika katika ufanisi wako. Amen. Hallelujah. Na hata saa hii wewe pengine unateseka kwa sababu ulisikia hii roho ya fear. Amen. Roho wangu ya. Wadhani roho sio. Ila sio roho wangu ya. Roho wangu ya. No koro rade ni kwa mothe ni tondu wa roho wangu. Wangu ya. Tondu ni wala ile kuja kao. Okay, igwa gwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondu nĩ makũrĩtaka ng'ombe mĩaka 5 mĩthiru magĩkua, rĩu nĩ waigire guoya kũgũra ĩngĩ. Amen. Eheria guoya. Mwathani arogo ũcio. Eheria kĩ? Ĩno cio kĩeheria guoya. Eheria guoya. Tondu nĩ waigire biacara ya mbere ĩkĩhara, ya kerĩ ĩkĩhara, rĩu ũretĩka kũiga ya gatatũ ndĩkahare. Eheria guoya iga biacara. Sawa? Toa uoga. Amen. Amen. Kwa sababu marriage ya baba yako haikuwork na ya mama yako. Sasa wewe unaogopa kuoa na kuolewa. Ondoa uoga. Bwana asifiwe. Ondoa uoga. Amen. Amen. Ndio uoga ufanikiwe. Biblia inasema ya kwamba roho pekee. Roho wangu yake. Yeye roho wangu yake heridia. Ni John ikumathomera First John chapter 4:18. Ira yuna tuendane andu othe tutari no hinga na tweherie guoya tondu roho guturagia roho wa guoya turagia na iheri. First John chapter 4 verse 18. Wenda usome. Guoya ni iheri. Amen. Hata utura na roho wa guoya uture handu hamwe miaka 5. No korwo ni weheririe guoya ungire kuraihu. Amen. Bwana asifiwe sana. So weherie guoya kuma mothe ukinyere success yaku, ukinyere wasiru waku, Ngai akurathime. Na nikio erire Joshua agithie Kanaani kuria kwari no gaciru wao na ciana cia Israeli, eherie guoya. Ngai ndangĩgũtwara ũgacĩru-inĩ waku kana success-inĩ yaku wĩna guoya. Tondũ gũkinya kuo ũigue guoya ũcoke na thutha. Ngai endaga weherie guoya ahe ikinya ya gũgũtwara hau hangĩ. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si Mungu awabariki sana. Amen. Na watende mema. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Unapopigana na hizi maroho ambazo zitawazuia kufanikiwa. Amen. Amen. Ndio wale tolea Yesu. Roho kama ile muhoere kirathimo. Katika jina la Yesu. Mama tuombe. Ndio tuende nyumbani sasa katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana mwambie Mungu nisaidie kupigana na hizi maroho zote katika jina la Yesu. Ya kwanza ilikuwa the spirit of forgetting, roho ya kusahau, roho ya kuvunjika moyo, roho ya kujihurumia, roho ya kupenda pesa, roho ya mweteo, ama pride na roho ya uoga. Abia Mungu akusaidie kupigana nazo zote katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana. Ndiye mbele yake hiyo enda ikembe tu. Jiombe na ujikabidhi mbele za Bwana. Mwambie Mungu, niepushe na hizi maroho ambazo zitazuia nifike katika ufanisi wangu katika jina la Yesu. Nikataane na niondokee roho ya kusahau katika jina la Yesu. Roho ya kuvunjika moyo, yani discouragement spirit, roho ya self pity iliondoke katika jina la Yesu. Roho ya kupenda fedha, roho ya lust ya pesa, roho ya kiburi iondoke ndani yangu katika jina la Yesu. Hata roho ya kuogopa ninaikataa na kuikemea na kuikataa ndani yangu. Mimi nitaenda mbali, nitafanikiwa katika jina la Yesu. Tangaza utafanikiwa. Dakika moja tangaza ya kwamba hizi maroho hazitakuzuilia. Tangaza ya kwamba hizi maroho hazitakufungia njia. Kuanzia saa hii utaenda mbali, utatajirika, utaenda mahali ambapo Mungu alikuwa anataka ufike. Naona wengine roho hawakugiriria kumba mmoja.
Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. We worship you my Father and my God. Tunakushukuru na kuliinua jina lako. Tunasema hakuna kama wewe. Pokea sifa na shukrani Bwana. Wewe ni mwaminifu na mtakatifu. Nĩtwakwĩra nĩ wega Ngai. Thengio nĩ tondũ nĩ ũgũtũteithia kũhũrana na maroho maya marĩa matũmaga tũtũũre handũ hamwe, marĩa matũmaga twage kũgacĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ninaombea wapendwa hawa katika jina la Yesu. Ninawainua mbele zako Bwana. Kama kuna wale wako na roho ya kusahau, Baba ukawaepusha nayo katika jina la Yesu. Wale wako na roho ya discouragement, ninaomba Bwana ukawasaidie washinde hii roho katika jina la Yesu. Wengine wako na self-pity my Father. Wamekuwa watu wa kujihurumia na watu wa kujirudisha nyuma Bwana. Ndahoya Ngai umateithie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu kuma ũmũthĩ. Maroho macio matikana magigingĩrĩrie rĩngĩ. Tondũ we wĩ Ngai. Hangĩ nĩ roho wa kwenda mbeca. Ndagũthaitha na ndakũhoya Ngai. Ũmeherie Mwathani ũmateithie. Jehova Ngai kwanjia hau thĩ hau marĩ. Mathiĩ step by step. No magacĩrithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Roho wa gwĩtĩo naguo nĩtwaũkũma na twawarĩria katika jina la Yesu. Hata roho ya uoga tunatangaza haitatutawala tena katika jina la Yesu. Tufanikiwe tuende mbali, kwa sababu roho ya uoga ikiondoka tutafika katika destiny yetu na hatima yetu katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana na hata utukufu. Ndacokeria ngatho tondũ nĩ gũtũrathima Ngai. Ndungata ici ciaku ikĩinũka Mwathani ndaciarĩrie kĩrathimo. Rekea mũndũ ainũke arathimĩtwo nĩwe. Kuma ũmũthĩ Mwathani mahũrane na maroho maya mĩtũrĩre yao ĩcenjie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Marathime Ngai no meke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thengiũ tondũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Tukikutana siku ya Friday katika ushirika, tutakusifu na tuliinue jina lako katika jina la Yesu. Hata tukikutana katika ibada ya Sunday, no tũgagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndamarathima ndauga aya nĩ arathime. Nĩ arathimĩte matingĩrumĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndarathima family ciao, ciana ciao Mwathani igĩthiĩ cukuru o mũthenya, ũgacigitagĩra ũtukũ na mũthenya Ngai. Arĩa me boarding school magitĩre Mwathani, mahinga tuonane marĩ agima Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twagũcokeria ngatho Mwathani tondũ nĩ ũgũtwĩka wega na mawĩra mako maitũ, no ũkũmarathima wiki ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakwambaria na twakũnenehia tondũ we wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru na rĩa Jesu twahoya na twetĩkia. Sema amen.